Nagabenta ke khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Ka Fashion Society Shillong kelapen bana bahkan penlong ya ka Miss Shillong 2023 but Miss Supermom Beauty Pageants haka khat sautrik uri sau hasusutam auditorium Shillong kumshi benta na ka jingra ke dap sau husnem ka seng kani ka jingya kop thai bhabreu kan sedang haka por sau baji janmit lapen bana ya kane da u secretary public relation ka FSSRL solia haka kharwo balapha hene kasni ningkong lapen tip baka FSSS kalapen long ya ka audition mentala arbanai tam bat kala jet ya kithai bhabreu ki badon sap ki lapen deb ya ka jingyo jing hikai hakabaya dei bat ka rukom kren rukom ya catwalk bat bante ya ka long ren yang laya turu bakate ka jingya kop kan sedang da ka jingya pen I ya karyam tenrai bat kan sabot da ka jing shat ka lapen wandu da ka rib hawar lengkhoi bat ya ka grand finale lapen wandu da Chris Korba bat kana fisha pala ka Fashion Society Shillong kelapen long ru ya ka Miss Supermom Beauty Pageants bat ka jingya kop na ka benta ki single mom ni ki long kemi ki blakershan marwe ya la ka yeng bat kani ka rensan kan pen ko burom yaki bakin la pen urlong ka jing pos new bat ka jing angnut ka jongki bat kan sedang biang ya ka jing em ka bathamai kinong job ya ketika Miss Shillong kinyo ya ka pangsniat ka basyongdor kumba shilak tengka bat nyop san hajar bat sanpo hajar kat ba kinong job ka Miss Supermom kinyo ya ka pangsniat ka pisa ka basyongdor kumba sanpo hajar laipo hajar tengka bat arpo hajar tengka kibayok ya kiway pat ki khusnam kum ka Miss Beauty Eyes, Miss Beauty Skin, Miss Beautician Hair, Miss Beauty Smile, bat Miss Catwalk, kinyo ay kapisa ka basyong dor kumbasan hajar tingka. Hakatay kasngi ka FSS kan sapen iru ya kasab jong kaliza lengdo ka batbit bantem ya ka kaltar ka baday na kasnong mau karwat badmenta kaliza kala ajing hi kaitem hapo Bangalore.